Tang hadin makaseng BJP kalarai bin Aijin Kershan ya ke NPP haka election MP Lok Sabha Hashilong Matura Parliamentary Constituency haka sinsit jan kinong yalam ke BJP hapo ke jing yalam u President Urika Momin kilali ya kendu ya National President ke NPP ukon rat kia sangma ben pensengaw ya ke kubor ke balapa ada kaseng BJP. Uba asan bor sulai ulaong baka jing Kershan ke BJP ya ke NPP kan pintikna 6% ya ke NPP ben job ya ke election MP National Matura berulaong ru baladaki ni bro arngut kin job ya ke election kalong ke belatikna bagi nyolong menteri haka sorkar pedeng. Kadbau Presiden ke NPP Meghalaya uba Preston Tensong ulaong baka NPP ke pediang sumpa ya ke rajong ke BJP ben ajin Kershan haka election MP Hashilong Matura berkeni kan long ke jing mento ya ke kertong ke NPP. Ulang basyan kino yalam ke BJP but NPP kin setong jia lang banyak keren penbaik haka baya David ke kam MP election Lok Sabha. Ini sini banwan, nama ban ke Holy Good Friday. Ada yang kata kita ada yang dia penbaik, kita naik penbaik juga belum banyak presiden, bagi district presiden ki karikatas baru, agak bangin saya don ki meeting district headquarter way, makin sedang ban canvas. Israng melihat kanbas trailang ban support ya ka Dr. Emprin Dok ka kertong jongka NPP apa kena sorkar MDA 2 ya kata pim so lah melawan semengi kum ke BJP ban Kershan tekebut kan kejing job ke belong 6% ni kong Emprin bat 6% ya agak MP meminta ke Agatha Sangma dengan long rukari kuat bahag regional party hang dia boboro arkin job tekebut boro argut naka women's kota kila yung minister boro argut union minister dengan long kumangaong mai pi laj no ni gini pin phat di gui petega sulah sapai tigine ka don ka chance opportunity bagi long union minister, then only they can bring lots and lots of development and also to create more job opportunities for the unemployed youth of the state as a whole. Nah orang bukan long pa kabringkong do ba job arut ikan thai. Dia kum ka kawin ni scheme ki bakarpang jong Narendra Modi ji kali ka women empowerment of women takit kekanakan long ka record bagi la job baru arut nak NPP. Berang mungkin ya union minister kan long ke jerap ke bakrau bakila berwara banyatai bagi dia discuss ya gitu issues pending issues concerning the interest of the people of the state nanti youths educated unemployed nanti panwara ya ki development ki baper kumpulong on northeastern we northeastern state kinwara ki hospital kinwara cancer hospital kinwara medical college kinwara ya kita rehabilitation center nama taban yang iban sumar ke bekerni di drugs bagi wigi di kita pun bakas state yang medical college di veterinary college kita kan development bukan ras dan ya ka kino ras dan ya ka development pada kino ras dan ya ka aikam aijam ya kisah melak klem jam markum ko bolong ha Assam susim tengah north eastern Assam bagi wigi north eastern ba man ka lai banai kadun ka job mela ka arfusan arundri hajar ka spot appointment lawan ma pi lai po tri po PHE lasa spot ka job mela kita ka government of Assam ka ai man ki lai banai tegana ka arab sibun haban yo ikam nang ta habuan ki development di companies ke be ban invest hang turu tangang neru for example persiapa yang jaga dengan HDFC Bank kerana HDFC SBI kada mangayang percaya tang kita arti lagi bank ru pinpej kadong ki kendai bat sendang hasil lah yokam kum gini institution ni don kam lagi la lagi start iki pa ba kum ka juang na por support kana ganti giat ba kana kam de ka election MLA kam de ka election MDC kana election MP ka ba pipa ba pinpej hi ba ke parti juga ke BJP apa jalan pun Narendra Modi ke Prime Minister ngin yo palat ya kalai spa kena pesan haduk saus pa tang ke BJP bat ka sorkar andang tahu undang penting hi ke BJP apa jalan jogo Prime Minister Narendra Modi tapi pa gini argut kilong kebe kamu
Mrs. Agatha doktor amperin alung do bro arul dulu long kumi tegamut kalau kejing do nong ya kejing do nong iki palba iki samla kam jam ya mo je iwe kitin bagi hapo asam gi ong ba at asam based on the development and youths on educated and employed youths they don't have to hunt for a job. The job is hunting the youths.